Anto na ay pagkasabapan sa kapagkabaloi o manusia amiki ilailain. Maana ading galibag sa mapia na ayasinganin niya nun nakipiki ilailain mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Udi na ading galibag sa mga amal na ayasinganin niya nun nagyang kutuwa kipiki ilailain mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Paganeron mangurip Allah sabab yan nagyang kutuwa hubbul mahmadati wathana wadhikril hasan. Giyang kutuwa bebaya si kukamantugan nagukapudyon o mga tao nagugyang kutuwa kapag kaalwi sa mapia. Gupon so manusia na malai bebaya si kukamantugan nagumalap ni bebaya sa giyang kutuwa kapag kaalwi niya sa mapia. Malap ni bebaya sa kapudyon ng mga tao mangurip Allah na kebaluis kanian amiki ilailain. Maana dinggalibag sa mga amal na ayasingan niya nun na giyang kutuwa kap kepudiyon, kap keluyon sa mapia. Mangurip Allah udi na giyang kutuwa kap mentugaon. Sa kenapa aya mala asingan niya nun na giyang kutuwa balas wallahu subhanahu wa ta'ala. Udi na giyang kutuwa kasuatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua, asabab akap kebalayo manusia amiki ilailain nagyang kutuwa al-khawf min dham wa aibin nas. Mana niyan? Nagyang kutuwa kalak sa kapawingiran ng mga tao. Udi na kapagaluyaw ng mga tao sa marata. Upon sa manusia na ikawan niyan ubos kanyan pagkaluy sa marata. Udi na tantua ipagkararangit yan o ba pagkaaloy sa marata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na bapamawing ng mga tao na kapakaya mabalis kanyan pan amiki ilailain. Maana ading galibag sa mga amal na ayasinganin niya nung nakipik ilailain. Kenapa giyang kutuwa kasuatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikatlo, mangurip Allah, ap kasabapan, sa kapkabaloy yung manusia, amiki ilailain, nagyang kuto, ababaya, o di na orarig, o di na, kala, nga, si iko kadudunia o di na tamok, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya karinasan, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kuto hadith amya panutul wa Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Apiteruyan anna a'rabiyan adna sakataw a'rabi mama ataga bukid mangurip Allah. Ini isayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa piteruyan. Atigyan na ya Rasulullah, hay atigyan Rasulullah. Ar-rajul yuqatilu hamiyatan يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل للذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Tiga yang utama si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga nahi Rasulullah. Ay pandapat kasi kutawa di makiti dawa sa aya dinya nikapakiti dawa na hamiyah. Maana agyang kutuwa kipenindigan sa agyang kutuwa bantugan yan. Udi na ikawan yan ubas kanyan pamawingi o mga tao. Udi na ubas kanyan pupakay ito o mga tao. Ipkalagyan uba materwa siya ito na dead na panindigyan. Udi na dead na maratabatian mangurip Allah. Nagugyong kutop na tigyan na mama di makitidawa sa anya na mailay. Udi na an mailay agyang kutuwa bantugan yan. Udi na daradatian mangurip Allah. Nagugyong kutop na mama di makitidawa sa may sabab sa agyang kutuwa kasisingan yan. Sa agyang kutuwa kapmentugaon. Udi na kapkaluin yan sa mapia. Anto na tigyan na ilayan kasan hay Rasulullah. Inuanan ibadatukuan. Maapadanan si ku kapag itidawa sa lalan si Allah subhanahu wa ta'ala ikaw suatu Allah natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na sad natigyan sa tao
maki tidawa sa ayah singan inian nama balui agian kutu agama wallahu subhanahu wa ta'ala udina katir wallahu subhanahu wa ta'ala mangi bebau ibarat tuan na ayah mapuru ayah maka uumbau mengurip Allah subhanahu wa ta'ala na fahuwa fi sabilillah na gitu atigian matatagu sa iku kapakiti dawa sa dalan sa iku Allah ayah mana nagyan ko to mga tao adi makiti dawa sa ayah sabab padiyan ni kapakiti dawa na may pantag sa ipagkalakihan ubas kanyan mapupakay ito mga tao uli na may pantag sa gyan ko to singanin ko bantugan uli na singanin siya ko kadudunia atamok uli na singanin sa kanyan pagkaloy sa dunia sa kanyan na mawaraw maurit Allah uli na matagas nagiuto maapat ko katidawa papakitidawa sa lalan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala aya maana nadi kaswatu Allah subhanahu wa ta'ala nyatero penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghaza la yabghi illa iqaran falahu ma nawa sana tiga sama kitidawa sada asingan niya na inunta agian ko to kadu dunia udi natamok maurip Allah na bagian niya nagyang ko to niatian maana da ka parolinya na balas maka pupuun si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa akna ba yasingan niyan nagyang ko to ika soso ato Allah subhanahu wa ta'ala maurip Allah subhanahu wa ta'ala giyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala mga sabab pagkasababan sa kapkabaloy yung manusia maki ilaylain mahurip Allah subhanahu wa ta'ala alin tanop man mahurip Allah agyang ko to mga hadith miya aloy sa may pantag sa karata o kipiki ilaylain mahurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na may pantag sa agyang ko to kamantugan mahurip Allah Padung nagyang kaya hadith tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a Allahu bih wa man sam'a Allahu bih sana tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa makiilaylain na makuha niya ng ibigay ron Allah ta'ala yang utuwa singan niyan nagusad mo na tigiyan sa tawa makiinagan-nagan maana mapasay nga mentugan ans kanian pagkanaga kanian na mapiya mama na ibigay ron Allah ta'ala yang utuwa singan niyan maana da kakuha niya na balas si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kenapa ayah singan niyan nagyang utuwa ikaw suatu Allah kenapa ayah niat yang sagyang utuwa galubagyan nagyang utuwa ikaw suatu Allah subhanahu wa ta'ala uli nagyang utuwa balas maka pupuun si ko Allah subhanahu wa ta'ala nialip no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar mata anatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ayam miya kalalla ipagkawanakan sirkanu nagyang kuto may to ka panakuto qalu napitero mga sahaba wa masyirkul asghar anto na hay Rasulullah ikapanakuto may to natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na qal ar-riya so atigyan so kipik ilaylain yaqulu Allah ta'ala Beterun Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah si isa alungan amore amay ko balasan wallahu ta'ala so mga uripan may sabab sa gyang ko to mga amaliran maana amay ko may bagay wallahu ta'ala so balas o mga amal pinggal lubog ko mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala napterun wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga tawa makiilaylain makiinagan-nagan maana di gagalubog sa mapya na ayasingan ni ran nakipigilaylain o di nakamantugan napterun kiran wallahu subhanahu wa ta'ala idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza tigo Allah subhanahu wa ta'ala sung kanu si ko mga tao adi kanu ron di miki ilaylain si sa dunia
So kan atigan si ko mga tao, di ka nuro ni miki ilay-ilayin sa dunia. Maana si ko taguyo sa dunia, na di ka nuro ni miki ilay-ilayin sa giyang kuta mga tao. Na so anong kiran? Na ilayan niyo ubad na kakuan niyo balas, makapupong kiran ang urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Bad na, kibalasiran, sir kano, maurip Allah. Ayaman na maurip Allah subhanahu wa ta'ala, na giyang kuta mga tao, may kiilay-ilayin, na da kakwera na balas, makapupong si Allah subhanahu wa ta'ala, kabasiran din, sugu o Allah ta'ala, sa tirong kiran o Allah subhanahu wa ta'ala, subalas yu, na sinyo kakwa si ko, pisu asu atiyo sa dunia. Si ko mga tawa, di ka nuron, di miki ilay-ilayin, ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sabab, asiran na makapumba umansiran, kada kibalas o manusia, si ko lagi diyan, manusia sa alungan na maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Inong tabi sa giyang kutuwa, ini idin Allah subhanahu wa ta'ala, lagi duka pa na paat, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman maurip Allah, Nagyan kaiya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam pitiru yan. Yaqulu Allahu azza wa jal. Pitiru Allah subhanahu wa ta'ala. Ditiru Allah subhanahu wa ta'ala. At tigyan man amila li amalan. Sad na tigyan sang gilbeg sa amal apararakan. Ashraka fihi ghairi. Ini panakuto ako niyanon. Maana armana pada pisu-aswat yanon. Asala kau sirak na tigwallah subhanahu wa ta'ala, fahuwa lahu kullo. Nagyan ko to amalian na rakyan nuto langon. Wa ana minhu bari. Nasak na tigwallah na angiyas ako sa gyang ko to amalian na gusir kanian. Wa ana agnal agniya anis shirk. Sak na tigwallah subhanahu wa ta'ala, ikawasa ko kawasa. Dia kena tigyan makikinanglan agyang kuto kipinakutunrakan maurip Allah. Ay sabab yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala nakagya so balas ipumbagay wallahu ta'ala si ikotaw miyagamal minggalabag sa mapya sa mag-iikhlas wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto balas imbagay ron wallahu ta'ala na tanto mala maurip Allah di din kailangan uripan so pad balas makapupuong ko sala ko si Allah subhanahu wa ta'ala ande din ni kitunay nun wallahu ta'ala o di nakakwa uripan sa gyang ko to balas ititilaga dun wallahu subhanahu wa ta'ala.